na ye hwese ye ne be ma bright dako ebe kasa na ye bibisa ne se be ma na ye dan ene wo ba wuti sika kwa wa no wo ba injere wo ba nwofefo wakoma mutofe wo fempade eni wo ba no aba be ye kaka motobi edi ama wo a eba kura ma wo no wo mpese wo be ka ba ne nchen na wafa no na kwa mama me ye pusu onma no anwantumi afa ne ye be pon no ena be ma fa ye enu nti enche ye be kwa onma ne so na ye ne na kodi nkomo na ansa na no ye ma grace emo asem ne tofa ye kwa onma ne so ba gre ma memo ache ya no mama na promote saying e pa che yo enu so ye da se one ka bia shem akurafo ni nyanka disables omodo was sister onyame onshira amen ye ni so 50 cities no e do so kra ma ye dodo amen se nipa be 20 and 30 e ma ye 50 cities anka ba bia ye be kro no ka nya asem ketua ya me nshira wate ye da se wodi asem ebedan ye na bone tofa no wo mo antimi antie bi nura enti ase ye kwa homa ne so ne ye ne da konkasa bone tofa like said the beya ye beti ase why ye kwa me pa chao masama me de ba ne se me ba me ni me kro na wo ye anso ne ye kɔ no ano odin wate akola no ade akoma ne maame oso wo mpene maame nhwa akola no ntina me de asem no abedam there be a too short obenti ase e dan de ne si ye ya me pa chao nye si ye ne se me ne nyina na ewo wase kofo honom ana ne papa frɛ ne sɛ omra awusam ho no mehwɛ ne kokoko so na mo kɔ akuyapem nti me ne papa to ka bi ma no ka na otoma no nti o so mfa mra no ma sanwema efa nkɔ ana ɔkɔ awusam ho nti ɔkɔ ye no ana ɔsesa anwema na ɔde kɔ ye ɔsesa ne ma kɔ na ne papa so ɔmfa ka ni nsi ho ɔmfa ka ni nsi ho ɔmfa ka ni nsi ho aso frɛ me aso ba frɛ me ase be ma frɛ mu ne nua be ma ba kɔ so frɛ me ana mo ye de o de card be wisem ti ade kye na mo be je card ne afri ni nsem akwala yi so eduta ma ye se obekɔ school ma wo mu ne nyisem bibia mia na metoto bibia me ka oso oni bi me ka oso oni bi obae ofi aduma bae na baby bath ne kwala nyoma bibia esisi ho na ye se mia na me ye de me bo me ho moden me ko achima 3 days pepe ne me ko theater na mo ko ye operation ni nyina mu ba mai omwa me wo ma akaka obenya na so de aba na edu tam akora ebe ko school me friend no ka che me say menim nia ato nti me fa akora ntu school mu na me je akora yi ko to school mu ne school tale bibia me na me toye ono ankasa bedi wa dance se me na me ye bibia ko twira akora ni din na oba ye say me mra awusam ho na me ye den me ko ho no mo de manfa na ho gro so aso ne akomafo osan ono so eboro ma so be fa akora ne koy e ma o hwe me wo me ankasa me ba me koda theater ye am operation simple ansiwa ma me efrimo wakase samra wa sidi mpo esi unyama ana oye da ma akora no obefa akora no koy na o hwe me ene copy software no o fa akora no e de baaye o de baaye ateti amenemu no enye yize ateti amenemu no enye asam ketwa na me yede me bu me ketem na me koy me kokko abusuafo ma na abusuafo frɛ no so wo ma na 2 weeks time na obae na okopa panyini mienu e de bae na yenso ye mpanyifo tena ase na omoka asem na mka chen se won tu fi abusuafie onkopa dan no ye tu fi abusuafie ho se de be ya ntokwa ne nwoma ye kwaso so betwa okoya na oka chen me se ofrɛ me ka chen me se me ma me mfrɛ ni biom okoye so ne papa frɛ me ka kya me say sa me ma mesene ankwa tra ne ba ne ho me ya anya adwuma de anya oba ba fa akora na kɔ ewo ma mo frɛ akora no me ba ba fa wakwa apem ba ba fa wai ni nyina ya chi me mfa anya asem ba fa akora yi kɔ me frɛ ye na akora yi su na me se me bra enti won pɛ so ba fa akora ni e de aba no be ko school me ka wo ka kya me say won niska sa enu nti na wo ye sa wo no abusafo aye ba akose de be on wote akora no abra me ne wote ho sa na ya ade ana o tere ne sa masum papa mani so e de ma me
menene kasa bia o ka asem ni wi a no wasa so twantro na me ya madwe se sa de o me record na asem obeka me record ya o hu ye na me kwa asore no to amaso dem obegire me je phone no na kopie so phone no kan no kofa akra ne ba okay me basisi na enra be ma no ankasa frɛ na ye frɛ ne ba ka che ne se ena ye ne bedi nkomo pa na wo so wate na ye nkwa ma no so hwɛ se ye benya bright da ko a The number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Ebiana network into ubasi Afrebian producer because anura me wakache yese na waja phone wo baby no na minim se enye no kre se waja phone wo ho. The number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Producer ubasi Afrebian mu because ehia me pass wo say afre so wo be fredu kra fredu amiye hunu enu awonu wa hwe bre no enu o share that fre back and now yes ye ni bedi komobo na mane no wadum the phone no bra wonim se ye be frɛ no Please switch off. Please try later. enti ye be kwaso afrɛ no na o ma be fa akra no so mo be fa akra na nya sai me pacha 6 months ni bo so be nsia nie wonim fi kra akra ne timu me pacha ekuya pe ma ko ba ko okay wo ba ne friend the princess ayebia hu me pacha wadi fie enson enfie nson ni abosom miensa meboa me pacha okay enfie nson eni abosom miensa akra no wo hwan ho me pacha mama odi pacha odi ni ye hwan maame me pacha bright ni maame me pacha okay awade nagu me pacha onyame onyawo na waja no ona nya wo nso waja no ye nyina ye nya obi atene baby obi atene baby na mo wa maame ho wonu nya wo nso nya obi atene baby mudi mu ho anya sai me pacha awade de say edie ni mu a marriage without consummation nya awade enti no anya sai ya mo nya mo busumi sei ensia ni enya aware busumi nsia ni dia de wono won fa test busumi nsia ni won fa test watwi me pacha oba kra woni den ana wo so afa test me pacha de wo afa test grace wo ya o timeju ti busumi nsia ni odwen so to kro dem busumi nsia ni wo fa be mada me pacha de wo ni mpra pacha de ti wo dia wo pa wo kunu me pacha so bra we dia no ye den ebe den enti wo wari bie ma na dem wa usuti open me pacha de bi na so oba no wase de waye obi afa che no be ma nkotodwe gu fam na mo santo aso mo bra ebe to aso ya samu ya samu wo de na che so odo ne nsan odo ne kakra wo ho ide because ya samu abamu ne de na che se wani da so de kire kakra pacha de bi because ya samu ne de menti asem se nei se bright aba wase yo wo gre wo de amu adie bia wo mu ni nko na nyemania obi na di bribi ye me sesei die ate afiri mane so ti me san ba ye mobra me pacha no oni adwen sachante nya ade amene ne betene bi ebe se dan wo nu so oni adwen sachira because ni amode ye na won sacha na adwen nya ade be sachira ade na amode ye no ba ma wo mba wo asasa ma dada mo maton omo san so ka okura omo se wo de hwe wo yire no madodo omo je afuru nsem koko so de be ma wa san so ama wante na abusuafie na wo betu afuru so da so tewa e je say onye serious ka no na your papa dia eno wo de man so amfanya adwuma time our papa be man ka so amfanya adwuma no onye adwuma me pacha oji obi die na watwi te wo ma na o maje na wasan akofa obi je sana na wo ya ene onye driver ni papa omo no mo de wo ma na o maje e wo ye den no mo je oba de na obeka kire wo ni o kan le sa ni wura naje de ka eno papa to obi ma no pacha eno o ye adwuma no o ye ses mo papa pacha on de mintumi nche de wi a mo seseye eno papa se wo de ka ni ye adwuma wo de bi bo akohoma wo fie o de hwe na yire ne ma na tama na o ye ne o ka wo bi ka no eno no se no so nya bi de hwe na yire ne ma no papa so wonya no meka ne de na nti no eno no sika ne de be ma no no ko mfa de ahin na mo akohoma e wo fie
enye ka nye adwuma wo ya muska na wudi didie ene no opapa ageka no okay ena wan koko me pa cha koko no de na ohene bi de ye we kroponya na oti ohene bi de oduadu amodo ba nwoma wonti boade no ye se obi di ka ate koko no ti nipa no ko ye na nyina wo twa bi na de maame papa ma frɛ no koko no boade na odua nkrofo atwa ndi be fa koko no fa mani wura ndi o kan sa na me se ko na gwa nkasa ko na ko hwe koko no mo fa koko no ma papa no na wo ko ye ko hwe ye ono na ade aboa no ka koko na papa na mfa ama no ansa so ageka da fresan ka enye yize nti se si ankasa na adwuma ba no woye me pa cha koko na no wote nebusuafo bi aba ho na so wabusuafo bi akoka che se bia brai se ni se ye de hie no woda so pe no na se sen motu sa na mo no bi me pa cha fra mo friend ana mo ka ye se sa dia on tu fifi ono eno ko ba obi anko okro ni so de obi anko okro ni so okay ena won so prepare nensa me pa cha ezane de enfanko unya enfanko ba mo de be ko pa cha so you ring de mai adan we yi so unya enfansa ko ya unya ware nti adan we you ring me pa cha me ko ye na oba hye ni dem one na me hu se ono so asene bom ndi se me so me se mebo how will you know so oba no in house help obeboabo no abeprapra ne dem ama na no aduane ama na di so oni bia no pepa dem bacha we dia dia na ma uhunu ya uhunu so oba no eye ne mpra bi akofa no ne tie e bacha oba no wura dem ho oyi ni ho ko dwale ni nyina na mete ho o san so won kwala mienu ma hu se one ne ho a oba ba nu aduane wo so be wo fufuo nti e ade o si fie ho pi a one ne te wo ko fie ofo bi di konkonsa bi kire wo na sen watna hoda anya bia be wa adofo e pa cha ano mo se de omo so ne ho baba na ofo no de tu aba be man nchen negative 2 Israel Safe Bako Pastor Julius any evangelist no enra ye be pon ye fa phone calls na ka be 3 minutes here pon and obi face you find that say currently switched off. Please try later. And was Ezra phone here TV station phone here me say ane na je say obi edi kan abonamane because ko hu muska no ko frank ase TV station phone here ti ye wie ye no na akua ne di nkomo say oba no e na di asem say ne say abenti nyame ya dom ende ye ne be di nkomo ma ne time o say yo and any esunu a esu no ya chemu achira wo so oba ni say number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. One ya chemu no say ne ya ni be di kobo because oba no ode na asem ba ye no ye wie ye na ye nya no oba no woko enti no wo enne oba ni baba emwa ye oba no ba na afi ya ni wakasa enti na wo se na ye se na age pene ohu ne maame mu aka che ne maame ni nua maamo aka che so onum ne phone no ne ye fa ye nkwa sia sem free ye so nko ene wadum no ma na se unya ba na se maame ka che se dum phone ne fa nkwa sia sem nko ebeba nkro bo wo daachi amese beba nkro bo ma bo na na se bi ejale ba omoda omado aya wu na dawo so aya wu ana dawo so ya betna ya kasa no wa na wa frese what is say na ekoso wo frɛ no enne ya de wa hyenne enti edi enti na wonim se ne ya no be kasa wadum fo no se o pese on ye kasa o se on pese on ye be kasa aye den ya me se asem de e ba na won kan we ya odi 20-30 years and aso da so twɛn na ho amane e ho bena bo enyina ye wo na abegye wo maame magibi mawo wo papa magibi mawo enti se wo tie ni atie ni ye na fa fon call ne no kasa ye ntiu yenkao yenya hwe bo modern say obefa na ye no akasa na ma asumdwie atimi aba ama asumdwie atumi aba ama asumdwie de to so miensa atimi aba ama efisa hayete ye ni agro sa hayete ya nya gudie ti ne ba ha na wo ni yenti ene yete ya ti sa so be ma ma akasa akire wa na be odi kware se bi ka ma me tu fo se fafuna na me fafun dum na menum no etu dia bu panako ye twa wa ma ye baba ho kwanu so ye baba ho wa ma so de o ye baba ho na fiu ma me wa mama me sese wa ma ye baba ho na ye bedu ye ho kan to mfa pa ne ma ye me mfa ne nko
say ye baby do wa we dey catch you say na me dem and na make say sister kwampo na wa koma pa na me do ma man so for the man so report to police say ma we ya ba tell say bu say baby kura e ba no free ain't we wia no no wa ni ti wa dwempa che oba ya no ya o sorry ko baby ba me catch am fa ko no na atro na wo de o sister be twa kire no wo ka no ko o mu kire anya sam ye ba wa se bi nya da age ma o me ka se bi o ensamfu bi ankire yo nya sa da age no edi aka na kokoti ye ka kire ye se e no wo ka kire ye se enne wo ne ye be kasa kama what just what you bright said do kwabne dum ne phone na wo ye sa de what do no because wo ka kire ye se enne no wo ne ye be kasa e ma ye ka kire so o ye da wase se waje ye penny ye se wo ne ye be kasa obi akotunu fo na kire se obi akotunu fo na me kwa me na me enu se do sika no na me nim se asem ho ga no wo wonsem e bi kwa wono na ti akola ne ye den yes Jehovah dia na me so fa ma o bi ye se fa fo no ye se fa fo no enti na o kasa ni na me nim se enu a enti na de o me ne mo be kasa de wo tu fo no ha o de wo tu fo na me ti se ko asisa kogu ma me so wo asisa kogu ma me so what is this ne wo tu fo no how no de bra wo aka wo benya aka wo betumi afa phone no na ka wo ye hye ye fefe kama e bi akwara ne wo na wo kire wo die mu a kire yen se bia sei na course wo e bia ye o tie ye ni ye if say bia na bibi wo ho nti na mo so mo there's no smoke in that there dia bibi say ko so chesa bibi esi e do wo tie mu na be bo de na say na obi atom nyoma de bra na ma dia na ya sa but bibi dia say bibi wo ho bibi na wo nti tie ni o ko na de na so ala say geno ko be kasa ke ye jina toto na say ke but bibi wo ho nti ye pese tie wo dia no ni wo say dia wo bia no ma ye nhuru so me hu a na ba bi ye di ye to a e be bo me ya to ba se para se wo se wo mfa ye ko na so be nya so mwie pa afo bi da na a se mo to mo de e ye ka no kra kire wo emwa wo na mwa wo e no kra no wo ja ne ho ku e na wo ma ma ko se bra ben wo bo e wo ye ko ne sam wo ye den ja akola ne wo ho e na ade na mane na abre wa ye te ba koma ye na ekope be bitira 17 years abre wa e na akola wa bra ma me baba wa te abro ma me ete ho wo so wa ja ne ho akofo ba afoforo de na ete ba bi na mo te ho enti ya na wo ye sa ade no eno ho na e ma ya kase se bibi wo ho na ha wo a ma ye nhunu e bia me ye adwuma ntimi oba ni ja akola ne to me so e na me so me ko ma me eti mo ho nyina cheche mu kire yen na ye huru de ye ka ene de ye kwa akosie na nya saa ma ko se we de nya de ma ye adwuma de we nya de nshada nya de bia ma ye wo ba huru na akola ne akwa ko se wadum no me no ma de ye me se bia eno anadwo receive call ama phone dum ye nti bia o charge mama yemi say yem free sabre ya nkosi say yem pom minim say dey bia phone dey hire so awa na 45 minutes ebe charge awi nti yem man the benefit of the doubt say because ontumi enu awanya bia wa no say woni ye be kasa ne ye share program na say woni ye be kasa na free sabre ko ntimi ndum phone wo dey yem fare say ne phone adum nti nyame ya aduma si egusu ka ya to nkrama ne ayi for information centers na enu e ma no ayi no wo mun kan je ne say ye frɛ no ye ne enu asem no ye kan ye no enu a ne yegina so a ye pɛ no no ayi na no fi say entimi ma say akola kitikitu e be din sensem se papa atam na koto ne na ho da papa ti ni ba bi ti ni koko na akola yi so obeko school so obeye dai so obedidi so obeye dai ye umfa wo de na koma wo na wo maame ena maame so batambo na wono so age no so obi ba abrane maame tiase akola ne maame awukura de nkebe ne maame tiase na bata wo hune ba ni nsum sini akoka ba bi wo hune ba asemoi enye sa ni din kwa de se bright dako enye bright na busua na bedi sansam fun we ya asemoi ya ka me fine se ne maame tiase ye tia wa aware no nwu enwu ye dabi o ma je wonsa dabi
woman can't just say Woguno. Say wedding, Kwana Moya. Oh, we are wedding. We are wedding. I Moko Kuguno. I now, yeah, wedding was my father near my was my father by free man. Yeah, farmer will be him. Yes, yes, you go get to a man, Sebi, I said, what you my phone, Okakano, just a willing wedding on Emra Wahu. What a wedding, no one walk by a wedding. Now, me present was a sofa with Shirasu. Anybody I will share as our Yanosu. I saw the crowd who Shirasu. So, so wouldn't wedding no near my Mra Mr. Man for be bank or Tanaso them so any wedding. So wouldn't Mra one. Say that you what boom certificate in our demand. What was so? Say, girl, you pay or bed do when you are dealing with Soccer Tamba that town by the town. Mammy, mammy, you know, Mano, mammy, as a son, when I hear nada. Aja, the no passum die na yam fa wo ban kwotena busuafie so wo pese wo wale yi na mo bobra yi na hwie mu yi a abusuafie de wo de ne kwotena wa ye den ene ko bo tabo na mo tirem e be bo ko ya ware si asumbadwe na ba asumbie nti na se ko kwotena busuafie na ye de aba sori a wo de now wo fa se for sori de now wo mame wo so ben na onu kwa wanyere na ye de ya atebani abubetia ntokwa mpafie da kokroboti kura kesa obi beti obeti so ye de ya onu susu onya ade a ne ho bejo sa dabi enti onu so be ya ade a ne kuma ne bubefuo na afia wo bra wo de beto nyu aha osonu so mura wo de beto nyu osonu so na ne kuru ye ni bibi na ye na bufu ka na bi se fe kwa ka ma che aye no ho ade udie ya ma so a wose babusia force wa bra tema ayi wari ni na mo han dan yi tema busia na wo han dan wose babusia force ye meta busia fi o mo na detective ma dem ma wa enti na me anu me ka sense oni adwene onya mature be ma ja ne fa kwa Brother de ba wa fa no wo de wo be ka busia fa no so odi ye ba me die o pa be hwa de o pa me ma e so mra de ma kura me se akora no onka no ho nya wa de se akora be ka ma me ho wo se be ba so e be fa no be fa no ye ba be fa okay enti for yabo yefu bridal ma yabo fu enti wo de ye hwe se the evangelist ka ye no the battery no ekolo enti ye kosoa every minute every minute bi an Ismail friend no eto mu apo ye de betum because I was o ma ye hunu di enti a akra no e de free o ma me nsem so ma me na beto akra no tohwere ne so a o ma ye hunu na ye hu se de besi aka no me da senti ye beba ye mfa story mra na ye nko when you see the story about me to us you fa from that ben say na yenko yenim Ezra Obofour na yen fa story yenko Ezra Obofour no so na yen kama na yema ba ko na kwa ba awon yema story no e wo ho no kwa ba aha yema story yema story na e wo ho na kwa ba na fe ye wi a na che se ya to so aba so aha eye Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV M'akosem jumedie no enoa na wo hwe na wutie no ye ni abre because aka 3 working days aka is Wednesday eti eye yawada efiada adwada na yes 3 working days e be no Tuesday eti adwada kan one is 3 aka 3 working days asa ye ni bia opportunity for bia bia eti I think say utie a bo modern say obeboy aka Thursday Friday Monday Tuesday na ye Ezra Obofour ye nuanu makunafo nyankan na sabi ye nuanu edidam ni adenti ama nibraba nti bo modern say obeboy na ye nhwe ti ye baso mayema ye case no akwaba na case ni de editie ne di hwe pa editie ne di hwe asofo bi ase wo mo boni o wo mo so mo ya asofo wo mo so mo ya asofo ne tonto mankasa asofo misi e bi maso mo boni papa wom boni wom papa wom boni wom yakasa e fine bi aba be frafra kate boni bi aba be frafra enye
ɛna kyɛ sɛ wɔtɔ wayere no wɔtonku no wɔfa maka ho wɔtɔ ayere no wɔtonku no wɔfa maka ho wɔwia no wɔde wɔn masim wɔwia no wɔde wɔn masim hyɛm ɔyɛ nku ni deɛ sɛ ne mmaa na ɛkɔ ɔyɛ nku ni deɛ sɔfo ni dwumadi a wɔdi ano no dwumadi a wɔdi ano no ɛwɔ hene tie me si enyu afidie ni free a na say wo per story na tie pa dia me so Ezra Obofour ne ba so a na je say o say wo ye fine woman former federal bia na mo say sofo bia di no sofo Jonathan da bi nya Jonathan David Adamfo fine case ni dey the say kra about your friend the graft yes friend the graft so for your friend the graft to boss na the graft wa ni say ade a wo ye man nye e wo wura na mo say we dey ade a wo ye man nye cheche bia di no ba ayi say nyame dia wudi nyame eya no mi o eya no mi kase you don't know mami wa won fe wudi about your family the prempe Lady Prempe, I see. Lady Prempe free here na buy. Patch me for Asqua. Mantini ye. Asqua and no free buy. Now so for to why you return kuya what do we what's your friend saying? Patch your friend the graft Dodona friend Jonathan. The graft Jonathan. The graft so for Jonathan. Sasu. The graft Sasu Jonathan. Patch why you so for? Patch we preachy. Wo kra Bible. Wo kra Bible. They chire tuntum ni. And what dey preach here? Quotation by na ya wotumi edina to preach pa be kai. Me ba cho dey. Un kai quotation kro. Ke gina so de dam no. Ke gina so de dam no. Enti se wo pesofo the graft Sasu Jonathan asam na tia. Enyu afidie ne free ha na mo mbomodi asa Ezra Obofour no bebo ye ten na me asam no kra me ho pray me because me bu okra fu dada na me twa me wate na ye beba so enti ha Ezra 94.1 FM ebi afanyame asem na eya na bi di nyame di agorampa na dan nyame rafo no didn't beat me yard no more down. Everybody not want enjoy it. No man enjoy it. But whatever the cases will be now was so train. A year fear do a so train a beba. Enti Ababa Prepe lady pay your book a crabby mammy. Why? Obasabo a petty Basaba. Okay. Enti pastor yam kwaswe Ezra Obofour no na ye wia ye beba lady prempe so na afi ye de ne dia no one Sasu Jonathan ye the case in atwa so na enra so ye nua bema wase waye bi da ye nua bema Mr. Inyim Josiah Inyim Asare wayebi na enra medawa na mehu ne ko na me fa ye no se mako ogina so sa no asere kakra o se mako masia babiem na we die me ye ewo me maame din mu ai me ye ewo me maame edin mu na che se enra ye nua bema Josiah Inyim Asare osan eba the second time o me ye wo me maame edin mu ya me enhira o papa be nua bema Josiah Inyim Asare Ghana Association the wife your vice president Ghana Association wa quarters Mantoba Viadana ne wa yamra me nsa eso bibia wo ne bre na mema lady Prempe akwa babiem lady memo akwa babiem Maa Akos ya ena okay lady Prempe o say awia yi edi asem ena ato Maa Akos me pamocho mema wone wabedwafo obi ajo so pamocho awia se muhumra ha abrantie bi na edem akoma edi agro wode me asim wode wasim wode me asim emfie me enseni last 3 years 2022 next year January next month next 10th January na enya 3 years me wo hosa na mi sister efre me ka che me say obo maware ho mpae na ne yonku bi aba na nchen say osre no ompo ba ama no
enti we de membra na mitu anamo ko enti me koye na mi sister na ka kire me se be ya ye begie adi so ba bia di na akwan mu oso okokrom waba enti me ne nko na me nkonko hwe ne fie me die na chi ene ne ko ne fie e koye e kokko be bia wotie enti eno na chi na mi sister ka se ono nso mra no mra me hwe be bia me nso me de be ya mete ono nso ba fie be hwe be bia mete ba obewura me dem no na se wate aka ho eye ni na hwedem no waba ene ye twam light mi na me be hwebo ene ye twam light mi na me be hwebo eye no waba nya so de me hono mu yi akwan owi ni me nso se be ma hu me na okase wani je me ho a enye hwa na me ne wo ye yi we de be so me nan owi ni me nti de bia me ka kire se wanya me ntampa o 4 months na me je ja me ho ama wa woni me aye bibi kase ne nya mu nso no oka kire me se wo ye sofo oka kire me se wo ye sofo no me number ko din ho no me dure ni no ma me na ebo 80 anu afre ma me start worship ena ono me be ye worship wa was bompaye na mitrim ye me de me nya sofo e say de me be ya asafo ma me na mitrim ye me de me na me nie me nso me nya sofo ade a chia o se anu na me na boy ene wo no bo ade a chia o se saa o ye me saa 1 week se na adanko da adwe o pe ekwan o pe to kro nu mu awura na me nso me ta maso eja oba de dru stage bia ese bi obi ba wa akwan mu na eja o te o maame eno papa mo animonyam o hye o mo animonyam enti me nso me di na chia na ndada afa me nso be ma be hu me a me de sikasem ne ade be ha wadwe na toweto me nim sa ade ne ye ta me nso me hwa bosume mienu oya no afre nti da ko no ran se me fa me picture send no nti me the picture send no na me de minim so ye sofo na eja me she straight dress bi ko asori me ko na me try picture na send na kwansin e de picture na ade atare na hyewa yo sa no me de me feel say bia wo eja wo ye sofo nti no me mbe yi pictures bi hu hia mfata emfa mrew me de sende na se de na wo sha atale a waye yo atale be na sha waye yo sa sofo awu afa sorry awu ba wo twa picture ma no me de sende no wasi asori atade be yo na sha kwa sorry awu sa me de sende no sa no wa papa skeleke enti sikama koma sikama koma enti wana me friend eni pare nam ne so a hu me no ena me se ni na eko sister wase nipa no so ka chem so onwumani mas na ade nti na wo ye me sa ma me mfre no na wa frɛ nti wo ye wase ade nti ogumani mas ya kire sister na wa send 100 cedis no so ba wa month na se ebi mabiem nti wana me se da bi o brother the way ani emasi ko no ya usika wo de ama me na metimi a check nam de wa de ama to ko ma me so ma me so pressure so won ware to ko na me so ka kire ma me so wonye o ba bi se ni se na enkoma me ne no asa ko cheche ma kire ma me no osa dio maame kan osa be ka chem se me maame se oba wo ba be ware no na wo sisika wo de amalo betia che na sa oba no onye papa no osa be bo mama ne na sa na wo maame kan me de osika de ama metimi a chekam de wa de ama no obi ata ne be no osa da me anti wa no obe hye me ho no obe di na wotwe mienu o kumasi ya o ho no obe hye me ho sa na me se da be ne be kona na makɔkyia wo maame nti ho na obi tia me na se menye sa mistake ni biem se woni be ma pa be hu a wo mum be force be ma ne se onfa wonko na onko chia na wo fo de enye biem because me ne tena ye no musa me ma me kra se da nso ne nyina ye okuma se ansa no wotu akwa akra omusa akra se ma me enko na me nkɔ chia ma me da 3 years ni nti me mom na me pressure nso me enko ma me ho no de me ne echina na me hu se bra no o da me wotu akwa akra no wenti me agase ma be boa me enko ne kɔ hwe be bia me tie de mu ya ne se o se me ko ma kodu da be na me akwa wo se wo de me do be kom up till now me nim efia wotim wo akra ka so aho osore nso kumasi ano ne nam otonkun oil e basim otonkun wo yere me pa cho e wo basim me pa VIP free kumasi kwankran ba cho ai emu no otonkun wo yere sofo Graft Jonathan Sesu Jonathan oh VIP mo oton oyere eni nkun oh ti woton bia no moto bia no wasi fom no no wasa pe base foforo to aso I see
na so one nem krom ya no mo mi hu no chok money no me so me na otena ye no e wo mo say ensa kọ na ensa ba but there is oba ye ma ba ma bia titiru kra ne ene masie ne aduane no ane chese me ye obi a excuse me to say me mpe efi enso oba me nchen a de we amesi ye no no oti me frame ma me keto a oba ide de we a wositie no dia me pani bia na emom nipa fon ne ntena me se me ho from me from me ono on kasansre ono woni nkomo but opia bonten a e wo de oye ono wo hyedem a na e adane mum eno ani TV ono on kasansre ono woni nkomo onyaje hane efri me nchen 100 cedis o de be ma me no 3 months to 4 months am nse ne nka o be pe me nchen aba hello queen baby ness wo krokro so be pe me nchen o be pe me dem ahye nsema okeka bi no okeka saa mekọ ne ho mesi niema mekọ wo ho menu aduane amaw ti ye na da ko mekọ no kumasi mekọ ne ho mekọ ye chese eniema silver enu amu ho aye yi mi so ye bema eja me fa ade am di twi hu de hwe nim krebe yi ma sie ne kitchen kama enti anu mre na so wo ko pesti na me so mi ko pesti mi pia bonti a sink na ye washing kuko mu na nu na ogina na ho na me adentina sika mo washi niema wo ya washi boss wo mu no enu wa na wo pesti entina me bai na mu aye tantante mu aye notin se me ba na me be klini hanu ma me kwa ade wo ye ni ono so ye nipa bia oni medase se bia oba ba me nchen bia ahanu masesa oni sa ade ne ye oni me pa choka oni medase wo ye bibi ma na chese enya ne fe sofo enti wana msida bi de bla ye die me decide something ne be ba hanom na me se me ka ache Ghana ma bi nom se ye ma ye ni na ho be ma ka se na ni je wo ho na se be ma na onima me kotwi onim je na twitwa enfo akoma nyina ama ne da yes ma ko be ma onim mo kotwi onim je na twitwa wa ye na so onim aduane noa ukọ ne kitchen wa decorate wo so oba enti che se o ba nya se de wo nya ne tonga sabe pepe enti wo pa ko obetimi aye bi bia ena me nso me de makoma ya de me nso me de makoma ne ko ye me kaminya bi kura nhyɛ me maame wodrop mu me de ni nyina ne ko ye enti me ka che Ghana ma me sramo ani die mu ebinom ye kwa am yenye photocopy ne mfa photocopy ne nko ne mfa original ne nsie because me bi no ma ba no mu sisi ye too much obi ba ma akoma me simi no obi na wo ho obi ba ma akoma no obi na wo sa emfie miensa emfie miensa o wa won ka se me ne wagyan wa won ka se me koye ho ade awaresem so na de 2 mi sister ni ma wo de me ma wo nese me no wote no chok money ma wo be ba me ho no nese wo be ma me sika krase mfencha me bill nese wa be che wo me ho aba yusu nsuo enti no na be ma me sika se bia age 100 cedis na fe chia enu anna ko ho ma bon so ya na ja ti me ne ka papa dressing ena ne dia ne se no no an ho no pra no dressing dia sa wo mo sa chi de wo de beto designer best pra wa ba me ho ama ma jeze bi obi pa bia ma ya mo timi 50 cedis ma me Jennifer ka banku no cross to manage na me say what na be na 50 cedis aka banku no cross to ma anye na no ayem kompra me ma me nua keto ba ko say oba no good but on pair aduane no na me say na 50 cedis no be me dia tonkruma to atonam so no so penam na no ye ne de me ntumi nye sa de ma anye e na nyame nukre de ma anye ti wo ko abonten na okoto aduane enti no ase e fa na yam kakra enti wo ba no okọ no okọ adwuma na me si na bebia wo ya adwuma no anya bia obenya toilet wo hode o si ade na me si amekọ ya we wade edi ekoka obeduru fi abayifuo asema wo kan ye no meyam kan akoka me okọ no so ma sesa na egu am ibesi efi na no a maame ada wasi meja nan na me yefunu ka akoka me wasi meja nan na me si adentina wo kasa sa minim se bia be kasa wo maame na me yefunu kwa ka me ene na wo si ne ma no hu bibi wo ma yi mu ana we de kafra we de wo deserve kosu ya efe ubie wa no wo si meja nan na me se na bre yi enti kama pa no so me ka ntime mfa me maame na me se da bi we ane ma si kono de anu ode maame so de be ye yenhwe kakra be ye because of me worry enti yenhwe kakra be ye yenhwe kakra ane ma besesa saa ti me maame ntene nko free me nchen so September me ntene nka obedi na otwe me ensa wo me ho na me maame no ka say akosa so ofre wa wo mfa efiri na no me ko na abufuo mu na se ma oboa abufuo ni me ne say minya e friend say azanfo ibi mtiafo ibi bezame
na me ko boka enti sa tam no so case ni si nanim na maame ne frɛ ne sɛ se case yesi wanim na wo kɔ saa enye enti anya bia kra no wo sika tua ni nyina ana so de per 1000 bi ma no 500 no de ma me no me se bra ne nwinwi sɛ ye ne ya because me no tie kwa me hu ade bia wa ya ma me eye bra ne ya saa 500 no de ma me no and was it ma me ne so waka kya ne se me si me chiri ba kura ma me 1000 no no a me ni date no akoma me 500 me so ma anka sa me ka sa kra na de o twa se nim se ne chia e bia ma me asem aka na me ya de wo me nsem nam de amount next time obi mo ade a mo ni so tie na what me dia show tirim ama free me nche September ma me frɛ bra ya onfa me fe na onfa e na me ye audio de ma na WhatsApp na me ka kya ne se me pese me hu no o ka kya me se me pese me hu dia o mo baba beto aba e na me ka kya ne se me hu so fola na o ye adwuma so wa man hu na kumasi anu me ye nyira ne picture me ho melko akwa ye ne kna me yes anu ono so aye obi aba ai me ba beto aba you say me so fola me wo tachiman me ba beto aba e be hia na o de nkrama me maame keto ase on kan kya me maame ne se ohia me anga sa me maame o wo me e wa asem ni na obi a wo ne me atena 3 years woni me maame me no na ede eti na case aba ye mienu ye nhia wo se me pese me maame bem e na me ka kya me mada me maame ankasa kwansini na me maame nua na frɛ me se wa frɛ no se wa kwada ma ne sumi ya ma na dwen on ne kan so ne ye be hia on ye nhia ba bia mpe bia me mfa ne nko nti ma se mu hu ma ha wie ya esisi a wo sisi mi mfie mi ensa ba bia mpe bia me mfa ne nko nso on ba gi aware mfre abusua ho na me ni abusua si hu nkonya ba bia me pe me mfa ne nko nti na me de na ba ha no se ma mo wa me nti sofo the graft sasu Jonathan was say woni bibia de ma wa yusu free wa fa fala for 3 years yes na we say wo sister pa na wo bo wo de wo mpaye me pa cho me se wa aba wo se wa ba na wo de tru na nimu say bi asese no ba bia medri me pa kunu me pa cho ai woni mi sister no me na ni di nkomo pa kra se me maame ti no wonim de akubia enti na wo sister no was na onim sofo yi sen ya wo tumi de ne ma wo ene ni asemi ma wo bisa question pa ahyasie no na me se a o ka cha me se me nkonko hwe ba bia o tie se in case o ba wo na akwan mu ani ehunu no nti me kwaya within be short few minutes na me sister I frame me me ni ma dwene minim se bia o dwene se bia bibi ikoso a no fa krkrkr me peke akoso ye na bla wa che na me sister me ba se sie o so o ba fa dropping ama me na ba o se ye na bla na wa che enti me ba ya mbe bedue na me sister na wonim no o se me sister so bia boutique kese me bu san sister wonim no se dem o ba ma ha beta de e na ma fa ni nua ba ma wo ni me di dwa che na the way o si part to na me ka tin on save ska no sister me ni o ba o ma akwan mu o nti so o be pa o ba ma no se na me nua ba bi se ni na o link me dem ma no na che se wo ankasa kra de na so free wo hu ne da na me hu ne da okay na ebre a wo ko hu no na wo so ye obi a wani gi ne ho de me ba cho me hu no ne de na ahyase no me ka che me bisa me sister of phone so se me pa cho oyedi eni me sramo esie fo mo mfa nche me ewiase obi a wode ye wo pe me obisa me se na wo de na wo pe na me se me mpa anwrani ena me so me fa ya anwra na me sister no bisa me se wo mpa anwrani na wo yedi eni ena me sister ti na wo de to speaker na se na bra na iti ti wona bra no e che ya me ne be ye yi no ye se wo kansa ma ne sheme pa na me so nya iti e che na me ka che sister se de ntia ma me kansa na ma te se yes omo mema na nhwema enti no omo ma na mpe wo e na omo be rewura asantimu na omo ya asantefo ma no yi saa no logolegi saa no enu ntia ma sister na ampani ampa so ba ma akwem the same thing na happen on share ampani ampa na je se o ye bia sheba na de na wo be hunu se ade a wo mpe se de wo sika ye na wo pa acha no ko obi a wo de wo pe eno de obi a wo de wo pe even Bema type certain telegram tie nwa obi a wo de pe tribe obi a wo ni a wo ade na wu say ebia okay tribe mempe yes wo mo hwema edu wo mu akra ma reject wo mo na wu so yes a tribe na still that so ko e de na hu ni me pa cho de mu ye ne say the way na me sister so man ko hia ne trotro man ko hia ne street mu na na me sister so me sister no so me penasa na me jimi di na me sister na yes na o kansa ko so ye nhwe
bibia ba ye fine ye ko so ye hwe na wu nyini na ma me de makoma edi nachi se nkakra e bia na oba ni na akwan mu nti na aya atoto nti me ne kasa ono nso no wutu ne fa na oye din o si de wo ka no eye no kro o eye kakra bia o no bo ada dre wo bo akra wo achire kura wo akra no se da esi wo na no mo bi no se men send this scam obi onim sa de ne ye no o men chen sapte August ni mo no ti me send this scam o de phone ma me yes me send this scam no kai se me hu dodo a egu ne wallet ne so wa na o hwi phone fam me ko ye na abonten to ofri adwuma ba se pe o be pon a no de ni sika nyina egu ne phone so to onya bedru na ade che ma me e na de me ko ya amfa o je 20 o se enforce correction na ma offering na na se de nku o eyinim no ene de ya nshada edwa ama 20 cedis anopa wi enumle 20 maame na de anko ye 50 anopa wi enumle na se na me use go pem so no be pon o beba on from south say dia where did he na se onim sa de na ye eti na me fi say bia changes be dey na make bia no wa shada na wo de so wa hwe say bia we ye marriage material na say we ye bedi wa ba eno so wo ho maame pa che o me da ase enso hwe na de nka 3 years na no odin because me na wo tina e man first custom na me pewe na koto we mama na me tini wa yetan and even though me tini kra e bo ka ro kra no ma miska kwa ya wo ska wo ho afa kwa me de be ma we no ano mfa ma ono ne de ne so de dressing and onye hu ade no wa ntwa ne ho nto no kra abema wo sie wo kitchen o chen oba kra dressing wa shesha kitchen ho ansasa bibia bi wo ho ma enya asem kitwa ene ho ntare na boutique no hu ampabwa we na che na different enya asem ne kitwa we di fie be say memma no 45 se ni fie so ko na ni kakra na won sa onware da e ba cho wa wo ba ko ba onware da onware nipa no akra na ma mi free wo no ngenge no na lady ni free okay enti ebra wo sister connect wo ede ma no wo o invite wo ma wo ba wo no ni fie bia wa rent ye ana ni fie wasie mu ana wo ho en wodi kan ba e ba cho mi sister ma me di kan ko ni fie ese me nko me ne ni mienu nko na me nko hwe so ba wo na akwan mu a me dru ho a ede mu a me hu na me kokoshe nti eche mi sister kan ono so me hwe ba bia meti na ode ba me fie na obehwe ba bia me so meti okay da wo sister ka mo bo mu sa na wo nsu hu no mu se bia wo do no mo betumi atena ene hu ne ma no uko ni fie edi se ya sa wo ko ni fie ho no se bia wo sister do adana mi sister ka say me ne no e kasa afon so ni 3 days na mi sister ka cha me say membra en ho wa adwumem okay mi dru ho no ma no so okokrom oba o de drop ya be se na akoso akokoshe ba bia wote bla se sie sa adana ohun me na me kokoshe ba bia wote wote mo ko bi because me ba cho da bi o ye say bia wo ba be susu mo na aka se da bia na me ba cho da e ho no de o di ni huni okay enti efi na wo ko yin so obi an ka no wasema nkira wo say bia obi afro kokwa mu sister man we die hwe ni yo asosoma eni ade obi anka bibisa ba cho da obi anka bibisa na last year na me ton asomade me na me de na machimem ti da ko na me yese me obi sime mfa bi mra ni fu meswa ti me na nam ho no ma na me se me to afani pa so mesi ho me friend no so ofie ti me du na lady bit wo se sofu bi be wale lady ne ma me fie omukro maba na lady no ma me te om gate ya no eti me du no ma me bo pruma obi me me wura ho no ma adan ana wa hye ho sei obeye sa ma o makase sofo no oba wo ne tie hwe ne ma woton na me say ei na me to preka se ne momo ne kra na se edwa na me die na asoma de se me de asoma de na tale me ho ahyeche e bag se me kon hu nti me wo fere se me ton bibi sa me da me fere o se ye ne ye nkwa me koja akwa obi wo koja nkwa e di kan kra asenya no ton ko ni ayiro asenya me ne no kra ne nam we di kan kra jame asenya me ne no kra ne nam wo mu ton ko no ayiro wo ka mu ensem kwa wo mu yi wo ho ne bi die eno kra na man feri o kra ka se na se adwuma me ye de okobo ma me amane ya obeka se onfa me ma o eno kra me na me se senya kro no ya adwuma na ho ye ya wo to asomade no me to asomade no wo se watade na bibi bo no ofere na ne wonyai se wo so wo pe wo be ware wo do ene wo ma wonyai asomade ne to na just wo ma o ma o mo bo container ma na to asomade ne jewels ne wo mo what can't you know onye because up to now kra me ka say me fridge am no mu nsu asa obe asai obe wura dem mo hu say me fridge asai e ma kitchen fridge use na am di nsu hyem ti sesi anso na etwa blog me ni ho o fridge ma ba na obe si machi a otimi ka che makuma
yes fridge bi sia na me say aunt bre gu ni pen ma say yes fridge bi sia o de nsuo ko hjem na me sister na so ebi kura hjem da de ma me nyima ho yes fridge ti me ba ya me te na in fact na ya me ya na me say bre when show you kura o de wano aye fridge ya ma me enya fanya na ato enya na sie me de ma me but what ba ne life na say bibi say na o de ato o de meye wa anye na me de nsuo ko hjem na aye nwunu unim ufra adwuma ba wo de bi ko akoshem unhu nipa na yes fridge bi sia. In fact, me better ene hono ehye me pa. When you see go shema na se go so better na ho. Ron na ofri obedi me nchen boso me na otwe me ensa so ho ne be na otwe me ensa emu no de call ya we na si no so obehwe me aba obested ne time aso so pese o ware nti obe steady me ahwe so obeti me ma ware a asam ono ne ka che me ma me keto ano no oba ye na me no office me bejeja oba ye no mo me bejeja me ho ama no na me ne no aye eyi nti oba na me mfi no obi ada ne baabi nti me gidi se no ho abufuo no so ka ho nti yo to me ma me se oba no na me ka say yin so no say waye den e no say me feel say me time so mpese me ware afi me sheda pa be di na otwe me ensa wa hanso no me hu ayidi oba yen so me si woni ama kama wo lodu ne ma fifin kran me che wenchi na si wo shempa bo wanam de ade abonsum de twitwu kran sam de akodem me mpese wo de emfutuo no kra be rame dem ma pepepepa ho watare o kamiti me to watare ma so kwa adwuma be late ti ma mento ma wo be dware be we no ma to me oba ma Onso afe eye me yase bibi nti no omuhunu wanimu obi si ma akoye hunu nanimu an bibi nti na yenso yen croford de okache sesei ni ekase ye be ya amano a yen pese ye busuo yen pese ye bebusuo ye bibi foforo echina nko na ye selfish interest nti na ibi akwakobo no de na no aduane bia na bibi akobo no nti tie na asam no wo ka no wuhu no ni bibia ye mam blank wuhu wutumi hu se wo load wa hwe ne boso no a wutumi se wo efe na nanim so da ho bibia efe onye makeup natural girl ba ne ho efe papa entitie asam no a wo ka no na hwe wanya bibia wo hwe titi asam no so otumi ba beda ho no obeda ho sa no a one on one ebo akohoma one na wudi usika mini bi ene ho ne ma epacho wa hyase no my yes I am not coming. Me nya visitor. Me so no papa breakfast na me responsibility say me ma eni pani bibi se be ya na ni beje. Enti ahya se me na me de share no ma ne ka no. Ene no obeye yo obesore na obi obedware be we na se ni koko na mock ene ni nido nka tie bread ni kose na ya ready. Ni nyina ya me ami sika. Enti na se me hu sa se ne se che de ya me so oba me ho an makoja na so me kotokoko wu ntobi. Enu ya anopade se meje enumre ne okwa ena 50 cedis na no yi ato o kase to ebi o se miniske o no yi 30 enti 30 ne ebe ya o anopare enumre o ti eno na wo de beto won manage na wo use ne kakra obeda ho a etrebie bia anadwo ya no pese oba ho bado wo mpere e ba chon ai oba ya obedi na otwe miense sa na siye me dame baby me dame mattress baby ti ya oba fie na obi o decide no ntimu adwumam se bia na opeson me ye bibia eno wafre ona oba frɛ for sa na fie obedru ya what one we TV out and san maso achi honey chukuchuku na matwe ho chukuchuku na matwe ho honey chukuchuku me hu se bia o pe anda kanu ho ntimi ya me mfie no to ya sa me mfie no me se me kyerɛ na me se me ma binum pam ka se ma ye yon na obi a me na wote no me yare ma won tua me hospital bed da I see me nyare ma won frɛ me fon so musam se ma me ho te say da me ba wo mre bi pa ma yare be chi me won ho afa me ho me ti me mum konka se ma me bia me koto aduro ma e de na ye no ane se adai still na wuti no e na ko ma me hoy me nkom ma me hoy me ma wo pe wo de me nkom ma me na ni abere po ba wa me ma me hoy afa utimi poche na ni a me ho me ti me da akonya metimi me ho me pre sa na me do sa me ho fifre ti me hwese wo twema utimi boda na asa me ho ye na hi se de na wo ba ma no wo no fo yi ba so wo de bobi stand wo penufo ni mu anunu kakra wo mfa ma no wo ya de o ma bu aduro no ma wa junior wo de ba ye nanka be makra wo pe wo ba very beautiful lady say ya wo pe oba no enka ewo kra na wo kire wo do ene obi o obedo ko obekire do saa na ene wonya wo bia na nko de miawo the way there nse chi den papa
enti uye na di be afi anaboso me say na afi de wontumi ansho ho so biem a wuje mu ma no for me pa cho me je mu ma and na semu like sucks no hu me no nyame anukre me be me hu me a na che enti nya be say fanza be 1 year akra but we dey we name in 4 months Bosume 9 me call no ofie na be had on bedroom me call me ti ho me maame kra wo me kra na makọ no ho ofie no kra to bia metimi atena veranda modi nko sa akọ na fa ne ma mfa bag me to dem metimi atena sa na meta ma so ma me kọ me pesa de ne pensem me nya koduru ya metena metifa akọ sa na be had ma me o bram bedroom be have dem o de sa na kikri ti ya ne se ya ye de be ya wie na ne kọ ye ekoye mama we de ekoye papa we je eja ne wo ba ne ekoye oh ni sisi mu de ni sisi mu odin sa wo no sisi mu odin pa otimi ko che ni sisi mu odin ko be ai first half no ko be 20 minutes ni sisi mu odin ni ro no say what the be twitwi ni sisi ho no e bi ro no to ne kai ni mo no as ointment ni oil what the be kwa what the be twia ti sisi ni mu odin eni o ma wani je eti free one atehwe ni domu sama ya patikase ne ye me pa aware nti eja amede makoma nyina na me nti free one de na to ne jai oh no so mu wie wagigi ho ka so ono so bibia ye correct ma ono so kai okay enti mo be ye we nyina awie ni su bia na wo dan na dia na ompe what sister na introduce ne den ma obo sister ma ne se bia be ma ne ye we e ya de amempenti o be wa media ka che no nonsense ma mpa cho me dase me mistake am ye ni bebre na me tie complain my sister because of me nim ne hu ni pa bia o ye ho na otu bata be kumase be ye adwuma na me sister hu na ma me enti na me hu nim ne hu ni pa bia enti wo ye bibi na ye na ma bo me sister ma ne enti me hu se na se me sister me disturb no enti asema me sister kan ne se emwa wa ajaye na fe ma be mu ebu enti me ye ya na me se enti dako me wo hono saa na wo se ofra me phone so eno ase wonu masema u sister aka akire me na me se na me sister o se me sister u sister se me mroko lie na me de ma mroko a na nsadu ne na adu bbc a na me se na wono amenua no me se wa aba na adenti na wo na mo so na nipa ne de ahum enti se bibie ni na mabebo amane na se bibi kresi a onfrɛ me o ma me se ni senti ya hweyie na wo momu koka che abonti su ni ne se ombroko me lie e wa abra mennim de ma ya me mutime ya se mebusa me se mbisa na ha be kwa kofa busua eyi ntime mu se me sister me yes say obeka se koyi o bai ne koyi aka mo ntime ya ma de se me musa no ntime sister no so decide so on frame biem to le bi ko o ye call na so mistake no be frame us sorry na me sister na kateme enti e ko 2 years me enam e blan enti me ni sister ama woni sister kra na woni ni di nkomo po e che wo ma me no ene to ya beda montem because of abranti enti okay wo wa sorry bia wada no ana me pa cho de wada no na ye friend sofu ye me pa cho ohun mi no ye so o ye sofu na me ko ne dem na me ko hu ne certificate ne ne bia me hu se e ampa so we Bible school and why me bisa san o ayi bi o bompa ye bi wo park so a wo edom kakra wo na omo ye yi ana e na so di sofo mpanimfo bi obo sofo bi di mre fi kakra e wo akra sa na o di abepie kumase ya na o ba be bobra okay eti kan mu no wo ton oyere ne enkunu a wo wi aya wo sign preach wo mu ana me sure me ne no nhia bibi saada onu ankasa de asori de won TV oni na asori dan oni na asori dan iti na wo ka se menya sofo sofo maame adwuma onim ozo wonya sofo wo pa woni enti me be ye sofo maame wo betumi aye sofo maame adwuma mamba cho betumi aye ojide ebitu say betumi aye sofo maame adwuma because of the way me see ekasa the way me see penipa ene empaibo enso metimi aye sof maame adwuma ojidi adwuma ne nye easy metimi sof maame adwuma enye easy emme be rewra wo kuno ne office wo betumi agirejira no anadwo mo frɛ no sof meto ye me ya sof me no fo ase sof hu ahwan bompa ye mame
so for the agisa wo ba be bo pa ma me obetumi agina no amba cho metimi aye nyame ne me boafo na sa atam no se ba mu dia nka mam quotation so for ma me mam quotation na me yoza pa na so for ma me adwuma no ana gafe na wi awu kosua mam quotation ebi ni hosa me mawo obema me mamba ko mamba ko asante fo mama eti and work as what if you say me ba cho me what 39 years 39 years okay tina work as na our sister so wa warrior bre asono 39 years dia na just say aye no kre na what the wokoko hu no ni busua ni bi ni maami bi ni papa bi ni kromo ofiri so man pa cho me dase wan famia ena na me pressure no wan famia nkwa nti dako ena me won nchen na ne mother friend no anwura kasa na mente ya wo me ahent mente kasa no to na o ma me ka kasa ni we no da na phone ma no seje ya chia me ma me na no oyare ka che me ma me se eye ne ba sofo na wo kumase na damfo ena wate se na me se eye ne wa damfo ne me na me so me je phone na me ma me kasa mama o mehwe me ade me honya fenti me ba ne de me isie na me so ma me meba enti ona me decide say enti da be ne ye be call ma me wonti ma hihye ne me bi wo ma dream say me kwa ma mpani de obehia we me de da be ne ye be call say obronya we de ye be call oh Easter de ye be call oh e fam kra ye be fa ye be call so ba meti say ayi bodua say say wo de ye be call sa ti ona obi tiam na say da bi emma be ma pressure so mfa wo nko no nko me kra bi nsima akwam da be ma no kra hu me no ne nafofo ko de me chia ne nafofo kransa na o de me akofie enso wono die fa won chia me nim ne hu ne pa bia nti na akwese me sister na me pressure no sa bo ye bibia na da to me sister nim we bibia na da to me sister so ye nipa emma e binum ye wa kokoduro so ye nipa so ye samai me na tena 3 years me nim ne hu ne pa bia e to de bi na oba me ho ofia o say me bram pen na asem oba no ofio so bram pem asem hu bra asem e chia bra na abla atwam no aye ina me se nya saa o nya se me bram pem asem menim hu ni pa bia ono nso na ye panyin ofia se se wo be hye me dam ya bibi kosi sesi ono mmom na me frɛ no ono nso yen so nim hu ni pa bia enu ntine ma na ye saa no we nipa o saa ye bema enu ntine ma ni behave saa no anwona kuro be so no frɛ me ba cho me nim kura ofiri so oh I see acha na wose man no so mo kwa wade mo kwa pratwe mo fa mo de enko e ba cho ma ye mfa yakoma nyina no mo fa de na enko yenye photocopy ne for original no nhye ye maami wo drop mu ne mfa photocopy ne enko ne ye de nyina akwa e mema o ma ba na binom esisi ye papa ye be si de photocopy na akọ e di photocopy nse me di photocopy ko ya ma nka nse me te ahai tudu akoma nyina akọ me power rent me de me de makoma ko ise kiana ke bibia betimi aye successful na bibia ye okay na yatena ene se ware na wupo ne mom na bi enye odo pa odo because me ko me de makoma me bi me ja me hu nyina ka me nsi wo ne ma me ma ofie me ye aduane o ma me fie ma me bia me puna to ho because obi ani ho ntitam bia oti me ba ntimi be di na wotwe me ensa o me crash obi anso otimi be di na wotwe me ensa otimi be di ho na wotwe me ensa otimi be di me fie ebe hye me dem na wotwe me ensa obi ama ho obi entreten da be acho de na woda e ba acho wa worry da e ba acho de bi oh okay Ezra 94.1 FM me so opesa se pa se die we sitie no be pedie papa enye too much because me no me mpe nsa enti no enye too much opedie bia o anyi o anana dia nkyere me sa okay ti ye say banana o se wo mo bo pa ye wo ye worship mo bo pa ye na worship no be ye bia kyere ye ni ahwe se na wo betu ya yesof ma me adwuma no ana me se mo hwe na se mo be me dem ha mu o entumi ma mo nya asof dwuma no kronkro wa me pa chawo yifri wo hoso ya me pesa ya me pefi esa kra wo nya wosra wo hom no wo do nsato obi so kra ya adwuma esofo makodia so we kra de minyi se o yesofo bia wo preach kan mu no we wie bible school chese wo sofo chese wo yesofo ana wie me hu ne se eye ni suban yes enye wo suban enye mi suban chese sana emeso de ye emma
last bi oba kumasi oba obuku guest house to an ose me enkohwe baby a oda enti me hu de ka me nya bi kura da me hu okowura washroom a kwensinase bibia peme se me fa no ne phone me fa ne phone a me mi asunso me kwa WhatsApp na lady bi na me screenshot go me phone so na oda oni need no na so wo hwe date na sa time on so na me start and so woni obia wona akwem ordinance woni obia wona akwem timi dem nim say oba me nchen a me ne mienu nko anso no na osa na oba ho nti sa oba no me hwe date no a wona oba na chat ya me so lady no ne wo ho da dancer na wo be hu me ubi sa no ho asem oba ya na me sere e na o se na wo sere na ma wo sumiti o se ya de man kasa nti di be 1 week e na me sa forward yi na nyina me de man o se hey ade a wo ye nie wanya dia kra di me fan chawo he ade a waye nie sa o de he wo tu o ne me petri ya aka se ade a me maye no se ni wanya nchemu papa bi afama o na me so waye wo de ento waye o se ade a waye ne ade a ni he de waye ade we a waye die ade we a waye die empeni for say de wo twa se ni me se na chi achi ase me no tie na say bia me de me se me ye good to you enti se bibi nkoyi wo me ho a esese wo ka kire me e bia ma me ne wuye na me ntwe me ho sesesi a wo de me abedru ya ye ntimi anto aso wa ka kire me na me de aye afutuo atu me ho se be ma foforo ba ma akoma me de ye wo no me mfa bi nye de enkonkodi no tutumi me ne de me nya bibia se bibia ebe ha ono na dwen e bia na ono so on the side e ya me feel se me ye good no on a bad man. All right, nti na wenu nyina nti kwa ware waka be preso wonu niema wenu nyina o de wonu ye nyina achi oseme kwaye ho ade nka beko mana ye ho ade ma me ba cho de nti anka me kwa mana ye me ho ade ne say me feel say memma mon fa nche mi o mu amutie minim se oba entime nware dodo ba be ma de be ma bi wono waware na ile ho fe enso still no se chiti enti me feel say bia nka niema e bia onware ye nti na e bia niema bi etototo sininti na e bia nka bi bia ye oke no hu se mabusua ni e dia nka nsesan ye be de be ya e be ba nti na me da so di na chi enti se o ware o kra na so wo twempra kra nka e ha o se mi hu dia e be ha me but we hunu me eno de ye kwaba ebiom because one enye ne masam ne nko a wono a onhwe ba ne sika yi den wo yare kwa wontu mo de edi bone sa na eno ho akatua ho se de ye shase na wo ka no se nyame de odi ne di agura nyame betua wo kapa bara de ya wo mu ye se ya na ye tese sofu bia ye se ya automatically na ya fra sofu nyina hono na ya sa enyo mu nyina man de wo so wo nyo yes o mo botra sofu wo ma sofu but few people not there na akoma asenkrofo adwan ko mo se asofo nya papa asofo na say eba 2-3 years ago ya afina baba dadwa obia the problem of Ghana asofo e ka ho the problem politicians the problem one mo be problem na politicians asofo ka ho asofo ne but the problem the ko sia ye say the few people been about nkatebone na aba be frem no te say the okay baby a problem but here dey wo nkofo mo exceptional yes ha na sa sofo degree at mo type say no and ama nka asofo nkofo aba ba dwen sa man last time I catch nkofo be say asofo die no ne sa ne man those days pa no hwe ye ma me abro abetimi agwakodo koto bode no wadon no agina catch ne man say ye body na maami Kojo hye ne so no eno de magina no mokọ amomfa monsanka man how the bed was me kuta makọ sofo that was the dignity na sofo wo be consider maami na nkasa kura body no ebi na ni fia wo kodi ba no de koma sofo but mama so we sa merwafo na omo yesa na ohu mu fia nyame de omo ma no na no sidi sofo bi ebi aye nyame na sa no so bie kwa ma wo mo because no omo di asofo ni
because of said na anyoma etie eti mama as of dey na da no honorable job adwuma ehun ka hu ewu anyonyam but na town no type say no sa Jonathan no type say no the graph no omo na ama as of dwuma na obi nyame firi obi kura bra bra kwanso waje so no when sometimes how debi na yeko babo school go for pa man bia no by prison officer or ko pension kura na sa afem what free na oba afem oba baba na adwuma bro so fro on feel kura on go for bebre so maje so we was grade ye so so na branch bremu na mo no na afem na beboa no papa me say na branch bremu no no di hen yo di so ma Fred ya wo joy jamia fro wo joy say branch bremu no kokra bremu no frɛ no ba ono obi wo tenne no so nko me say situation na you say ma first no anidia na asofo wo bo ko la kwala odu to ho a classic etu odi ka me mun commissions go be so be ko kumasi kira so ta say so for be ko front here so for wona be tina so for the front na ba prosi nyina ka me na ko so prapra and the prosi be share so for ka so wa se ya manko what you man nko me na ba bo abro no ko prapra no so for la esimu minimum ko ka na ti kuran wa ya be pia auto nche ko anu nkom pra be pre ka abra ya no be pre ka e ni mu se se ya mana perform because of seven category we no aba no mesre no me na mo so ma hunu no me na mo so ma mo no na me wen we nua ba iso se Debbie me kase so obi kan oba ma obi ana obi ka be ma obi ana so obi connect mama I'm not against it. I am not against it. Yes. And I said we are any pe we are mama you nyina ntimi hu obi a nkosi da I dey obi na be introduce obi a kire am obi anya be dey kire me against it. But I dey me against it sometimes obi that introduction ya mama yenya careful. Sister, I mean, person may blame me because 39 years there. Every obe, just away nyachom. But obe be 39 years ago, 40 years. On what you did. I yet then now be power. I yet then now be power. Background one worry. And I come so I could be crying, uncle, you can waba better chikra. But we won't go be that. It will be all that state in the power. But the problem here. Nipa walk be me bia ma wana so di be me bi wa dance no ya careful say be ma no otesa na wontesa because mama enkofo bebre hihye nwanwoma so mo nyata o sister nyese bia onko opeba be ma bon na ama o sister na anyama bi so okofa be ma baba be di owu sei na emom onu no fee say nipa de bi oba the customer oba no be tade e na say bi oba so nipa boni ni ya bia nko behu. But mama, we are Juma Brown or Yan Yadi. Oh, who is how? Who do you use how? Because we are Tony Moka a Camuno. Mama, Odi and not be what one temple chain if you. It is only if you and this over to determine what to say. Said you must turn your mouth can be convinced. Yes, only Castle man. Yes, and now or yes, so full or preaching and son. I said what on it. Oh, it is highly powerful. And they say we need to come away. Because baby, our tone of Bruno, only one or Homa, baby, our tears on the only one. And the I used to pass what baby did not go could be an add this or better super and it is highly powerful to be introducing a man. No one careful. My just we are some of the trim. It must say, you have a friend, dear, you have a friend, but you know, man, mobile introduction on a kind of man who social media. Man, desperation and Koyo because he say, said you want that raw farm. Answer condom or Arabia, Sabi Wate. I bet now switch your Marco or Wakana Mawery. I won a walk. What were you say? Who ni? It's your seeing ya wodia. One a wo be koni fie. No walk who are certain Marco Barco me and Sebi and no one called about into a yama wa no why day wafa. Now what come over and say oh no only many kaka waba ho and now we're sharing pan oh kika queer mammy many a day edgen and no pastor you was what come yamana. Yaka me and I'll go ahead. Me na me ko ready etuamu me Kofi ho. Me fa. Me keka dey meje maje. Wa wie enti me Kofi ho na ene me so mabra bom fa. Eno an de metimi aka ne say Pastor Julius Jordan ma me no. Emoa me. Simple.
na me mahunu me na mahunu ase ani yie na ma twa me ho ayede afiri ho ene ma akoma me mfa Afutuo bi mama ama mesre mo musisuwa be me bi aba nyame aye ne nhyehyɛ ya to ho ubeshi ya be ma no nyame be ma be ma kro no aba de sese wo ware no obeba susem susem mempewe beba ma tenten beba ana se say the abeba mo agree man hene nim tantai bi hene ni tiri kasongo ye Kasa kasongo le frifa kasa no mama ta de le chende ba ya kukumba kasongo ye ubi ubi WhatsApp no se wa ya me se wo ubeka ho se ye fa wo mo gentleman fu yi e na obi gentleman yo ko gentleman e na ko boutique ko ni ni ma fe wa dress fambo na mo de be ma oba ne tuaka mususu wacha na ba ya asamo adusua bebre wo ye nyu nkura nti nyame ya adom o chena ye be wurawura wo nyira na nsem bia na mama ketua bi mama reganda ewiase mu onipa na bia wa de ma wo wono timi ben if inya no ohunu se da bia na ifa ko gina papa ne boni nim bi dua no anopa bia if gina if wo won su twama ohun se maami gina no wo susum anti we nyame se me mfiensa nso e pa de we de to twam ko ba bia wo hu so gina ho ena ma ne de ko ya okokoto no busanse ada bia mbato se ugina na ada me se wo na no na mi kuru ka che se nyankopɔ ka che ne se ma be mfiensa nka adi kura mi be gina ho mi hu na de kro ya dai ntina samwan inshira ni de wonyina abonefo agina so da bia abonefo no hu ade a waye desperate wo ho no bowura no de nya da bia wakoma wo pa da bia we ehwa no de nya baby age na say mama hu na kola keto bia waware say Facebook papa ko kura bi baby young boy kola ketekete na ni yire wonya kora o wonyi ni tietia fo ni bia buku nyi fo also David omo ya fashion designer papa o ona wa lady no enya kora we mo tietia okay France president oh wane ni madam oh wane no sister the shorts no yeah shorts so at the age it doesn't matter when you need 35 or 40 everybody do the baba 40 yeah do baba so two there be an car say me red flag uwura mu na no first 3 months hu ye so okay I don't know one job. Also upon that none can be open no any plan so wale na nkasa enya ye besre no say o masa vim no pressure no mra from kakra no anhwe ya obia betumi atwa fufuo afa ne kwanchi ahye no dance okay sigapa transna afi akanya bone se nam ne sita so ankoko hia no kanya bone because obia ne ba bi obehia ne dofo nanso eho na no mistake akra wo mi se o ma ne ya we se eho no wo mpe etina nke ni kwan se o ha ho kra ko wrem because wo se watete se ye nuanom se anuafo nhwema enti ho na wakoma ni ho enti de enti na nka wakoma ko enti nka wakoma ko ho wie no so no de na nka wo se oye wo ignore ne ma bebre e na aba beju sesemri because me be ma we no mama me hwa da bro oba foforo bi wo ho enti so hwa na ho no ankoye ntokwa kakra bi ba no wo se wo no ope no enti oba obeje no no wasaba enti ho ne we ya nka homework nka wo se oye na nka wo se ohwe na chi because be ma we ya watimi akọ
akwa tena ka so a wakwa tena sister so no kire se me pan wa mo ne sadi nka ho de a medie sadi nka ho a mindi de utimo se be ma we no ye dancing kran be ma wa ama se obeba brabo ono oba se obedi nanum no wako enti me mesra baba onya abotre e na papa kan na aware na edu se ya asa pressure bi aba so society na akasa na otim e na wadu se na wonwo ye e na ware enti sa pressure ni nya ba pe de bebe bi afa de yo se asa meche ma me fa bia no so na wo ma me mambisa na e di problem ba no enti mesre no onya abotre na be ma no so so no de wo so ye ma baba we na Akoma to ne ye na afi obi amfa ne ba bi ne nko na mprantwe ne ye go ye ya nkwa aware na nkwa aware enti ye baba nyame